clear tu lengai thatu ten zawain chi bai vek ule voini January ni sari sang ni le som ni paruk ni lai ni a bengwarna.com ina tarlan sang voinia thil theng langsar zualte kan han tar lang do na ni athupuya hian tual tha thu boya man ti ani halpang mai bongkon police te chuan nimin January ni ruksang ni somni paruk zan khan eflal sang zola kum somli panga bongkon south chu a chen pui a kop pui lal thakimi kum somli paruk tha thu boya manani bongkon police atanga bengwarna thu don danin ni thum thakhat sang ni somni paruk khan lal thakimi hi a kop pui na takina hliama city hospital ICU wa da ani nu in ni rukhat sang ni somni paruk zandare le chan ve khan a thi thu report an don chu an bo zuini an chui zui na tongin lal thakimi hi a pasal ne na in thento new chalranga tonga aizol ron chuk ti le tual thattua pu eflal sang zola ne na cheng dun an ni ti hriat chu ani ni thum thakhat sang ni somni paruk zan hian lal thakimi le eflal sang zola hi anin hial thin rima eflal sang zola hian chuata anam thluka wangin lal thakimi hian a lua hliam tuarin hei hi athi puita niangai ani he thil then lai hian midang ina omanom lo lal thakimi ruang hi civil hospital aizola postmortem turala kani a eflal sang zola hi voina zela dalu ani tini a tunaya mizoram le khovel huapa a thu kan hre treng reng hi chanchin thralam hi chiar tur awang em to ani budhar tam tini a kan like zelang bengwarna ina tarlan big chau hi a voinia chuan ron highlight aron react kan tum don ani budhar tam h rem ngak lian ata chung kwa zol nuam veng pui ma mid district chuan kumsang ni somni panga khan bu phur sang khat jani somruk leilet phur sang khat za som kwale tlang lo phur somsari anthar tlang lo nei ho inam phura chuan somsari ade a thranem hem kho mai an tai madon le ani Asiarama Hausaber Mukesh Ambani nupui Reliance Foundation chairperson Nita Ambani le mizono pangzai thiam Esther namte lunglei college veng te thalaka ni a he screen kan hmuang hian cheng zat tak hluang mo tin an tar langa an hlo zati kanin rin siak le lui thei don ani komen lama Engineer Center sakna tur lung phum tini a voini sari thakhat sang ni somni paruk choma khan Chief Minister Laldo machuan Mineko Engineers Center sakna tur lung phuma Mizoram hi eiruk na lakapo kan filim tlang ati Chief Minister chuan Mizoram chu eiruk na lakapo kan filim tlan thu soin CMS India study chuan Niti Aayog le Transparency International data te atanga ante danin tuna hian Mizoram hi India rama eruk na claim lama pani na kanni pakhat na chu mihring sing sari vel chau chen na Lakshadweep Union Territory ni a state jinga Mizoram chu pakhat na kanni ti ena soya Works Department ta kalphung zir chianga kalphung thrazok siam tu tur study team din ani thule an report po clear how ani to thu soin laldo ma chuan study team in thrazok ka malak dan tur le in siam thatta tur rotna an neite bo zuya ni don ti in works lama an kalpung tam takki a thazonga ti dang lamtum ani thuwa soi Chief Minister chuan Mizoram Engineering Service Association Mesa member 10 Engineers Club sakna tura suman thokhom chu fakom ati thule enton tlakati thu soin sarkar engineer te hi kanram ma so na ru rel din na kong tin renga amo phur tu te in ni a in kuta ma son na tho na tur sumpo alut nema in pezo takana in tho hi kan be sei tlatani ti in a cha engineer te hian zarkot babu tlanga engineers club changtluk tak an nei thrina ni engineer te in thun khom na pol Mizoram Engineering Service Association Mesa chu department sang om khom an ni awangin chu mun chu an na chungchang soi ho nan te conference nei nan te Aizol pon lama posting nei tan headquarters dora Aizol an ron kalchanga thlennan tele thil trul dang chi sang tan an mangthin kumsang ni som pakhat khan sarkarin engineer te building le ramchu hazarkot OMA hne na stadium kam recreation and parking center tan apek ta ka wangin
engineer te hian mun le building an nei to lo mun ma pele tura voi tam tak thu nei tu te an dil nuwa jun ni som pali sang ni som ni pali khan sarkar chuan minikoa plot number B39 chu engineer center atan apeta ani helaya kan chief minister pulal do mathu soika tha in ka hria a eiruk chung changa huai taka an kal thur thu antar lang thin hi a hlu em ani athupuya MP in kom ti ni a Lok Sabha MP Richard Vanlal mangai chuan nimin niruk thlakhat sang ni somni paruk Department of Expenditure Ministry of Finance Secretary Valumang Vulnam akoma Richard tahian mizo na thak zinga hetiang din mun sang le poimo achel thei chu alom pui thu Vunlungmang Vulnam Hishrilin PMGSY 1 le 3 Rural Development Ministry in Finance Ministry na extend adil me chu ati hlotlin sak chuan Mizoram PMGSY 1 le 3 na la tho zo lo tam taka omawangin Mizoram PMGSY contractor tetan thillom taka ni tur thu soin malak sak turin purichar ta hian angen ani lompuina hlanti ni vele thunga voin ni sari thlakat sang ni somni paruk choma khan India ramano pangchoi moina sangber pradhan mantri rashtriya bal puraskar sang ni somni pangadong tu mizono pangzai thiam Esther namte chu social welfare women and child development department minister Larin Pui Hovin INPR auditorium lompuina hlan ani tunlai chu Esther namte lar vet khop maya lunglei isbl2 le minister ni bok pilal rin puin INPR auditorium lompuina thilpek a hlan hi a phu le a nam angpon Esther namte hian mizo min choi moi em ani IMC final electoral roll chu voin ni sari thlakhat sang ni somni parukhian tlang zarani a Aizawl Municipal Council Aizawl Municipal Corporation IMC huam chunga voters nuai ni singthum sang kwa zakwa somriat pakwa an omani Ward number 1 a hian vote nei singkhat sangli za somriat panga omin Ward number 2 a singkhat sang ruk zariat somsari pasari omin Ward number 3 a singkhat sang ni zali le panni an oma tiang chuan wat tina omza ti chip chiar taka tarlan ani a helai hi chong kan tarlang veklo anga hetia en mai dana chuan Ward number somle pathumna te somle pali chhobela hi an tam em tin an tam chhoboka tin som pariat na te po hi voters si an tam em bok ani thilpoi mo em mai voin lama khan thlenga oma chu kan tar lang don ani Council of Minister and Thukhom ti ni a hi adei ti sual palan ni kan ringa nizan thak ni khat thakhat ti hi ti sual pal ni tura kan ngaya nizan ni ruk thakhat sang ni somni paruk khan Council of Ministers chu Chief Minister lal du oma kai hruain Chief Minister Office Cabinet Room an Thukhoma Chakma Autonomous District Council CADC chungchanga Governor in Council of Minister Thuron advice riat adu chungchang an soiho Governor hian CADC kaldan chui chiang tu tur Inquiry Commission thar din thra an ti le ti lo thua Council of Minister ngai dan riat adu ani Sarkar tu chu atarlan danin CADC kalpung chui chiang tu Inquiry Commission hi din alo ni to a an report po an the lu to chu minhua Autonomous District Councils pathumte kalphung zir chiang tu study team Chief Secretary kai hruaina hnuaya din ani le a an report an the lu to Longtlai Deputy Commissioner point CADC chungchang report a the lu to bokadi heng report pathum te hi an thato ka a hranpa Inquiry Commission din thar le hi a chul to lowa Council of Ministers chuan an ngai ani Governor hian CADC chu Governor's rule da chun zom zel turchi ani le ni lo thua po Council of Ministers ngai dan advice riata dua Council of Ministers chuan CADC a hian MDC members som ni a members som paruk neya sarkar na siam thei party an oma wang le High Court in sarkar na siam tir dan kongjong tura thuro na lo pek to angin Governor's rule da lo sarkar na siam tir turin ngen na alo siam to ani
nima sela governors rule a hian da ani ta tho he governors rule Trump azo nuwa po hian sarkar na siam thei party te hian an din mun so son lawa sarkar na an la siam thei renga wangin governor rule sa tharuk dang da le atul na chan political instability engma omin Council of Ministers chuan a hrelawa sarkar ngel khe tak ading thei ti chu an ngai dan ani CADC chungchanga thu thar atama tin LADC chungchang te po a mezo nol pui hi chuan district council hi thria ni se ti hi kan du tlanga ama ero chu tiang mai thria thei ani to lo awangin CADC te LADC chungchanga governor in a hetianga Council of Minister aron let lo lai hi ngai tu ti thuya thil traber ani ngem ti lai te po rilruwa ombok ani bengwarna hian thu thar dangan tarlan le chu han chunzom le ta ila governor in order a suit ti ni meu mai ani mau mai Governor General VK Singh chuan MNF le ZPM tho ho na Lairam Legislature Party LLP atanga MNF anin nu do le ta ka wangin Lai Autonomous District Council LADC ta na order alo chua to te suit Governor in order alo chua to asut te chu LLP leader ti zakunga rotna anga pro-tem chairman atana lalura chinza arwat na te LADC sitting masapera tana voin nisari thakhat sangni somni paruk arwat na tele LADC chairman thanhuna tana voin arwat na te ani order chua to governor na su chanchu LLP atanga MNF anin nu do ta ka wanga LLP majority an nei tak lo uwang ani soitak angin LADC lama te hi chuan in thana zo nu che hian politics si an tran thi ne an lo ti thina ka ala thleng dik mek zelani voina tana kan news kan thu thar reactor nu nuk ber chu hur her na kai noya man le te ni champhai police te chuan nimin ninga thakhat sangni somni paruk khan ti ni a hi nimin lama posani zo than sa kum somni pani champhai zo te chu mi pat me chet na lam hoya me che pakhata khoya wangin an man bengwarna thu don danin zo than sangan mi pat me chet na lam hoya akhoi me che hian champhai police station a FIR the luta hei wang hian champhai police te chuan an man zo than sanga hi voin chun khan ko ta hroya ni nuwa zela da lu ani zo than sanga hian ni kumpo khan mi pat me chet na lam hoin me che dang alo khoi to a hei wang hian manani tuna hian belina chuak me ka thu boi dang wangin zela da lu le ani ti ani ko mai ti khan January ni sari sangni le somni paruk bi ka bengwarna.com ina atarlan thutharte kan re khun chu kan du to kanga he chanela hian sports news abik takin football news kan ron ti thina tin local badminton tournament sang ta kan live thina tin sarmon te ron da in politics lampang te pokan da thina kan content hi kan cho pol na sa thin em maya clear tu le ngai thatu te heti ka kan cho pola wang ta kia in ngai hlut chong tak te pokan no puan fu tum ta polo om ve theya ila subscribe lo chuan men lo subscribe sak thau tur khan karan ngen cheu ni in za vain hun man nuam vek ula